Altupata marcanja gobierno municipal Uxanguina caja mamisa ukampiwa mtawaya phalaki kitina kati víctimas ukamapi 17 de febrero toqina kan walta una karu purisina takpache ka markachina karu askin hama unyancha una kampi chikanche ya waya phalaki Sekiya wayanta una kahu kampiwa han walta una kampi markasaru chikanchai gobierno municipal kala marka toqina ukamalaki un walta una kaha kuruna kana unyancha siraki haniwa achuna kasu tjetu kamalaki mankaya na kasu wiwa na kataksa sinwa kuruna kana pekinchiri ni kapaha unyancha ya phalaki Caja Nacional de Salud Toquina Janualta una caut Jatapatja Gobierno Central Uxanguina Caja ni el Gerente General Pequinchirero Suite Ewa Pequinchau y Pata Ayukamata Katana y la Cataro Hanuk Ampe Janualta una caso Camarajan las Kiwo Kichau una casa Jane y Sareas Jañapataki Chukigo Magana con Hamte Janualta una cajuñancha Suay y deslizamiento Jayuka Poquinchau y Picaisa Auki Samaya Toquena Ukamaki Panja Marcachir Cajucha Hop Jalakiu Paz para Gobierno Municipal Uxanguina Caru Jalaskin Jama Irna Kauna Capocancha Patapata Gobierno municipal Achacachi marcanja con gamti hanolta única junyancha suay que ayuka makipan Poncho rojo sutini marcachiri na caja amta palekiwa alcaldía pequinchauja kaisa wali sata marcaru apjaña ukamata irna kauna campi pocañata Gobierno central Uxanguina caja ni arekiwa machaca camachi ut ya voy a pre a campe hamta siwa créditos colcamaita una casquinjama unyancheña drenaje fluvial hayuka pocawitaki akari kauna caja chenchiataniwa chukigo marcana ukamaraki altupata marcana Organización de Naciones Unidas Uxanguina que hamta parekiwas kin hampo kauna ka unyancheña ayuka makibaha papataka pescatunka waranka choknya kolkana ko aphala ko yasuyu markastaki in kawi tokina askin hama waki chawina kampi yanap nyataki Ecuador ancaja marcanja domingo rua elecciones presidenciales ukachilla una caja patani akataki ni arkiu markachini ka askin hama ko yasip ukamata macha ka pekinchiri ut nyataki